okwiga gavumenti kwongyera habikwato omu mashomero ga primary n'obw'ishomero rya Mbarara Parents Primary School erikushangwa muri Kacheeka ribiire niritongozaho ekiro ky'amashomo g'ebyemikono aho abakuru borekire kwenkora egi neija kuhwera abeegi yaabeshagikirwe kurungi. Abakugwabo mu by'obwegyese nibagira ngu ihangane riteganisibwa abeegi abarukushohora batiine bukugu ahabwo kugira ngu tibarikubangurwa kurungi baba bakiri bato. Just kujauza ishomero otakumanya yaba n'okubaki abingi abaana nibashoma emirimo batakumanya kubaraheze ekirabarugiremu babarakumanya hati ekiri aha murembe babarakumanya okubarakitandikegye so itwe nitwenda ngo abaana bitu kuruga omu nasari bimuke kubamanyisa uko umurimo gwo kugenda. Jacqueline Tushemerirwe orumukuru w'ishomero rya Mbarara Parents Primary School we naashaba gavumenti okwongyera obushagiki obw'ekuhereza amashomero ga UPE. Titwe nka UPE schools UPE yibakutuhereza sincere ninche munonga teketarinjira area zone zitukwetaga equipment zitukwetaga omu hand zone so ntushaba government yayireho kugira ngo abazire batacontributing bataha akasente ntayarebe government then eronde ways zera facilitating ishomero twine bya hand zone ebyemikono harimo abana bakwenda kuba abasirikare ntubatandika kare creativity abana nabamara kwikorera embundu. For me, I want to become a doctor to protect many people, those who are sick, protect people's life.